90.7 FM. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo. And your Reverend Grace Safo or that Safo Freno Overcomers Gospel Family. Born in Rani said, Destiny, Mama. Say, I am moving higher. Mama, Destiny. I am moving higher. Now, what is saying? A radiant. Now, make sure you remember. Adumara kwen. Yo. Bibia dane kwen. Ede obadi ase. Beka babru. Babru rida oba. Etintumu. Bibia dane kwen. De nano kumasi ni libetitu. Eye ni matro kafe ku wiase na watia tu. Kontitumu. Abusia 3 core capsules. Eye 3A Herbal Center for new power diaba. Says si ade pa na koko puma otoaje wonye. Uni meti for kontokwa transia wa anje oto. Koko eni ayem tim na namko treja na so ni kamoto. Obi gina chire me pa cho ye na pie na obi mewura ho bi. Na we be you how ni nyina for 3 co capsules no. 0546107107. 21st clinic. Yen yedi kam obi asua yen anamo edi kanso ni tineti na papa otu asinti na etwo sama stroke diabetes umoja na do so abroso hey fakoda 21st clinic you 15 branches across Ghana baby ayi jinum tisabela ba no me pacho 0540311311 Courteous Marketing Agency and the Miso Fruits and the about 2 flavors or mango drink and a mixed fruit so Misa 5G ginseng wom me man no mam tadua mu ye den sedua na fe motimedia wo so e ma walo dodo ya ye ka tadua mu amra kwaje oba ma ginegine no wo moden se obenum bi na timi aboa wo SOMPA FM ya try bia onsa ebeka bi awinimire nsu se mpasika promo ye twa ya tia to mu and you made the enjoy some Pasuka promo. You me pacho Abby shop 75 jewelries ina Josu anyhow me pacho be brave say wope the editu kum the editu ensa the ede ehye ye ho enkawa enhwene the digu ye 9 Abby shop me sukra 5 c describing ya chi papa na me ho kawa na me ho ne ma on fanto me sumuzume me nsa ho yasam keto ahe ma hye nkawa enkapo ya bo matama we ba kokume sansa ne megumi ko baka say gold no kokume enso ye ne ma pa Abby shop de ama me ya me de hye me ho ade mo so mo ta me se mo fanto me nsa ho na obi enhu yegumi sai nyina ya bishop ya hye me sai nyina fofofo ni mikomu ya me ho ya kono nyina ya bishop fofofo ye wo mrom ye ben adehye market e pacho ane ehwa adehye market echi ene wo mrom komase atufo ne wo ma eje ne baako mu eye 0598 585 219 wonom na ebo ye chiri dom enumre ajia ana unyankoi akwaba akomakaba Enyankoi yo say weko inshallah yo obapa enumre editina ususu say aware dodo ye Ready ka bompaye bompaye di ka ya Quran chapter 1 Bismillahir Rahmanir Rahim bisha si onyankopɔ dim alhamdulillahi rabbil alamin asidama sidan ko tun fo nyankopɔn arrahmanir rahim ahuma ibrahim wa defo hene maliki yawmiddin atamodawra iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in onyankopɔn kwan ya besom wona se hwe mo bia oncha na hwe mo afiri ehdina siratal mustaqim tinya fa kwantene ne so siratal ladzina an'amta alaihim akwali kan fon fa so munya sunjwe de ma mokra no gairul magdubi alaihim wala dalin anya mo bufo ba mo so anasa yerafo otumfo onyankopɔn le pe na nya ho yanko bisa Quran ni Bible empire Yesu di ja ya se yammo o se yammo empire nyankopɔn wo soro udi ho te wa hinne mra dia opa wasasi so nya sane na osoro ejama ya dadu anafa mfonso achaye ejamfa ye nkonso hem na ye firi musuom otumfo nyankopɔn wona nimanyam ne ayeye aya wo dia otumfo nyankopɔn ne pe enya ho obusi asem nyankopɔn ma yente ase amen aware dodo enya bone okọ Quran chapter 4 surah an-nisa ma sura no no Quran chapter 4 verse 3 woni nyina wo ma hihya quotations no asama Quran be ka no na Bible di ho adanse di adanse ama me
memfa Quran nkyerɛ Islam me program Islam in the Bible Ogo Quran chapter 87 verse 18 and 19 Nyankopɔn ka kyerɛ komhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛ som no de ma no no ano de ma di kanfo no Abraham ne Moses mu nyina ti Muhammad hu sɛ de nkramofo yɛ no Jewfo ne Kristofo ne nya bi enti na wonte ase enti na Quran chapter 10 verse 94 ene Nyankopɔn ka kyerɛ no sɛ ne tiribo na se wadi sam na de ma no na onko ha Bible mu enti mi sa won ya won hene won kramosuma Bible na ekuta won na me di titima so ho me de Quran na kan abaka se eno de ye buku a mo wo de Quran na kyerɛ abaka se eno de onimu so enti me platform kora ready ya fe no so kyerɛ me platform platform iso fa oh sa Quran kora pe odua ya kyerɛ se abetwi eno de anya din so ate se be ya so beti de wo kana se unimu ha ne ha sa na mpesa wo ye Quran sa woji Bible di kora obaje Quran e di ntemi fi se Bible na share Quran ho nkom so ho wo ko Galatians 4:25 wo se apoma to su mienu ni filisi na apopa e wa Arabia wo ko Psalm 119 Arabic alphabet ya ka se de be tworo Quran ni nyina wo Bible mu na wo ko Matthew chapter 23 verse 13 no asafo na tunu o mo tupuru num enti na mema asafo a tworo wa ma ajia yenko question no so aware dodo enya bone nyina de bia ba wo ko Genesis chapter 16 verse 1 ya na Sarah ana ka kyerɛ Abraham sɛ Nyankopɔn asi na wo no kwan enti won kwa na funa nkyɛn bia obenya no homa emra Sarah susu ho kyerɛ Abraham no Abraham wantie wɔte na asɛm fihia du ana Sarah di Hagar ma Abraham aware woduru Genesis chapter 16 verse 9 Nyankopɔn na soma abɔfo ma yɛbɛtu Ishmael din sɛ yɛbɛwo no yɛbɛfrɛ no Ishmael asɛ ni sɛ Onyankopɔn watie asɛm wa nyina Bible Genesis chapter 16 verse 9 to 10 kan ma me kan mai pese Bible ni ya no kan ne ma bam afe Yehu abɔfo no ka kyerɛ no sɛ sign kwa o maame no nkyɛn na kɔbrɛ wo ho asɛm that time be say ne ya wo Ishmael awi ya ngo no ama ba ma ne di wa nyin sen kan asɛm ni ɛna Mami, kan vitiase. Afe Yehu abɔfo no ka kyerɛ no sɛ sign kwa o maame no nkyɛn na kɔbrɛ wo ho asɛm no ɛna Yehu abɔfo no ka kyerɛ no sɛ mɛma wasefo adɔso paa na obiara rentumi nkan wo kan kɔ Yehu abɔfo no to aso sɛ sese wenyinsɛn na wobɛwo ɔbabarima na to ne din Ishmael efise amanehunu a ɔrebɛfɛ mu no Yehua ate woba no bɛyɛ sɛ sare so afurum na ɔbɛko etia obiara na obiara bɛko etia no beebi a ɔbɛtena no ɔne ne nuanom nyinaa bedi nhyianim ɛna ɔbɔ Yehua a ɔne no kasae no din frɛ no kan sɛ woyɛ Onyankopɔn a wo hu ade ampa na ɔka sɛ edi no na yɛpɛ Baby a wo ka ko ni nyina no Psalm 180 verse 22 be ya no enti din no wo penti gina ho a wo se wanyin se wo ba wo ba ye beto ne di Ishmael asense Nyankopɔ watie wa mani hunu ananya sa na wo kan e ho no wo pe ananya ho na wo pe mo ko Second Samuel chapter 12 verse 7 Second Samuel ye pe awale dodo on fa so sa Iti ma ye quotation bibira ase. Nye quotation no dudu. Abama wade ma mi no ko nse ya na ma ho fe kora se be ma wade ba ko. Edi entia. Asa ma ne mi no mumuna ba ko nim so muna ba ko beje. Wa wo to so awale o. Me beje wo de me nya me de wo de ma me be ware. Me nya ware. Wo de on wale o. On wale. Na ko won ta fo mi ensa ma chew. Sa onu fie mi no ko wo mi ensa be chew. Lenche me. Ko Second Samuel chapter 12 verse 7. Say, ena Nathan catcher David say, Ono barima no, nia Yehua, Israel Yankopɔn akeni. Me na mesra wo de wo si Israel so hene. Na me na meji wo fi so nsem. Me de wo wura fi ma wo, na me de wo wura yere no nsu gu kukum. Yere ho. O se o ma no yere ba ko anan so o ma no yere no. E ho no David nya me ma no yere ba ko. Se bia o ka nya yere ba ko na nya me de ma no. To aso. Kenkane ma be. Me de wura female na me de wura yere no nsu gu kukum na me de Israel ni Juda female eno da nchen a na me pese me ye niema brebre bebre nsoma wo ade nti na webu Yehu asem nimtia aye nani so boni yi wo de sikan ekum hit ni yiri na wafa ne yere aware no jira o se Yankopɔn so ama na yere no ana obi dia na edukwan so de okofa yeah papa Bible ba bia no aya twa se ma woni mmere obi kunu e ma woni mmere obi yere ana wo Bible mu obi yere dia ontimi nkofa no
if say be man ya chicha mo enti be man ya chicha ware mienu ho mara ma no ko Deuteronomy 21:15 Yakopon pa ware mienu so ansha ho mara ana fa mba enti ko Deuteronomy 21:15 say na me sha ware mienu ho mara ma be ma no se amfanya den se obere me bi wo yire no mbenu na odo ba ko nsen ba ko na se one mmea benu ni nyina wo merima na ne a ono no kese no ba ni opanyini a ende da a obeche ne japade ama ne ma no orintumi ensan ne a ono no kese no ba a oye opanyini no fa aba o se Yakopon na hihye mra da ma bia ni ho ware ne yere no mpe no e ma ne bebire di tinu da na ware obi wo ho ohun ma me kora ba yo ma me ti se kosua ya no aye on be se obebo so obi so hu ma me kwa no obo ni beyie enti ya dan a obedo de oyi odo wo ma me ne se de otete wo ma me no enso se de otete wo ma me no se ne ba na ye pani a emfa keto ne ba e medi de ono ne ba nanim akora no wanya bone Yade mre na ye dwumo eden faso e na aware dodo e ma ye benya no ase na mibusa ba ye kotu aye kotu ni so ye shida e mesi asem no so aware dodo me fa se so na ye dwuma no eti yudi na me fa se wotu wo aba ma wanya be 30 years no akware oba na oba na nya problem bi wona wodiem bia na oba no wonwoye akwara ntimi nya oba no enso obetimi akware bia ye den abeka no ho enya bone oba enyi ni ntam se na bema nya 60 years no pe oba 30 years awale na wonti na ye wale easy ansa wonti sa wonti na ye wale na ye wale na ya wo nkwantia enya wo nkwantia se ba ma de se wo ware oba nya awo me de wale obi na awo ma ya ante no no eye mfom so ai se enu nti awade no ye ebi na na Sarah ya ne Nyankopon hira no Genesis chapter 16 verse 1 because waji ama mimrem wa ha ye de ade bi ahye etirimu se asa wale aye wale no e ya wo nkwantia but nyam se Nyankopon tirimu po ne se awo nkwanti ene se se ye nwale enye san kon ka se ye wa itutofo bi mu okra omo ngo bombe tino mo baby ba se wo kan sa de na chese to obi no obi tina be sa wo ma ya ntite ni pakro no wo ye ko na ka me yere ho a se ba ba bia obi anso so pe so ware onyama so hu ntia no nyina ka ho ni nyina ka ni je no ho so hu ukwa Isaiah chapter 4 verse 1 Isaiah shankom se man be ba do so e ma man so akoso be ma ba kum e na wuduru hotel bia man na gina ho na mema ne be form free enso so no be ma no ne be da ye mfre be ma ne so ya shawoni oba no na ya shawoni be ma no de ni be ma shawoni because na uni ya no mama komla na we be san ya no fa na u na unhum na ntia because na ye busa no bi afde ne me na o yo be tira nka o ya be ma na nka no ma grace ade na ma aware dodo ye so pacho my grace pacho fa phone is no na Bible you will be issue Bible phone so me da se be pray ohine ni me san so eda doctor ase de wa ye na chen so requat me bedru ha no me ni age enti na yesre Nyankopon ne ho Bible Israel de nyame ho de Israel no but yesre rade Bible ema no oni na busua eni na djuma yefu nyina eni baabi a na djuma no koduru bia no ewrade onfa ne nsa entoso na onkoso ema de odi adua ne mu se esese ofa ne so na odi ehire wiase no ewrade mfantom no ewe Yesu din mu amen medawase oyini ni medene destiny mama I am moving higher. Enyumrei ewo yejumadie emu ni awubisa ye enese edi enti ena aware dodo eye na dia edi kan no mesre na ya hyese ewo Bible mu ewo Awurade asem esanse asam na ene ye discuss ehun no nyina na fapem ewo Awurade asem enti mesre odofo na wafane Bible na wakenkan ede amayen ewo Genesis chapter 2 verse 24 Mose nwuma edi nkan etimienu ye kan ewo eduonu enan esanse ademunu nyina ne de hia metete wo ne se
deɛ yɛto so ware mienu no ɛwɔ asase ansana mienu ne miensa no ɛbɛka ho ɛno nti mesrɛ na mɛrabai wakenkan ɛde ama yɛn ɛhɔ de ba sɛ ɛno nti na ɔbarima bɛgya ne papa ne maame hɔ nipa mɔtɔ yɛntie ne yie ɔse ɛno nti ɔse san nti na ɔbarima obɛgya ne na ɛne n'agya hɔ mpatoto so na kan na ɔde ne ho akɔbata ne yere ho na wayɛ ɔhonam koro yɛntie ne yie ɔse sɛ ɔgya ne abusua no hɔ a ɔde ne ho bɛkɔ akɔbata ne yere ho na sɛ nnipa mmienu no wɔn ayɛ honam baako nti aha mepɛ sɛ tiefo yɛntie na yɛntie aseɛ na yɛnhyɛ ne nso wɔn yɛ nyankopɔn na adwene mu wɔn abɔdeɛ mfiti aseɛ wɔ adebɔ mu ɛne sɛdeɛ osi bɔ adeɛ ɛna ɔnam Moses so daa n'adi ɛde kyerɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɔ adeɛ ka ne na yɛn wɔ na mmom no yɛbɛhu na n'adeɛ ɔbɔ yɛ ne nyinaa no na hyɛseɛ eti wɔ sɛ esan sɛnti no barima bɛgya ne na ne n'agya hɔ na wɔde ne ho akɔbata ne yere ho na wɔn ayɛ honam ekro mebato Genesis chapter 2 1 yɛbɛba 7 no Genesis chapter 2 verse 7 ɛhɔ sɛ Yehowa Nyankopɔn de fam dɔteɛ nwene wɔ nipa mebato yɛntie hɔ no so yi ɔse ne Awurade Nyankopɔn ɔde fam dɔteɛ enwuno onipa na ohu nkwa ɛna ɔhome nkwa honhom egu ne mu na onipa no bɛyɛ ɔteasefo ɛna ɔkra no ɔbɛyɛ ɔteasefo mebato yɛkɔ 21 ɛhɔ a Genesis chapter 2 verse 21 hɔ a enti Yehowa Nyankopɔn ma onipa no da ha yɛntie nie na brɛ deɛ di kan yɛn ɔse sɛnti ne kyɛ sɛ asɛm bi w'anim ɛno nti onyame ka kyerɛ ɔbarima no sɛ obɛgya na abusua hɔ na ɔde ne ho akɔkɔfam ne yere ho eti aba 21 a ɔse na Awurade Nyankopɔn ma nna hɔ ɛtɔn onipa no so na ɔdae to asoma yɛn na brɛ a ɔdaeɛ no oyi ne mfi dompe baako Onyankopɔn ɔbɔ adeɛ deɛ wɔbɔ me ne wo deɛ ɔbɔ wiase ne adeɛ bi ɛwɔ mu no ɔse ɔma ɔbarima no ɛdae ɛna Onyankopɔn gyi ne mfi mpadeɛ baako wɔanyi mmienu ɛhɔ yɛnhyɛ ne nso na ɔde nam hyɛ enti mpadeɛ na wɔyiyɛ no ɔse ɔde nam etua mu na Yehowa Nyankopɔn de mfi dompe a oyi fi ɔbarima no mu hallelujah 22 no ɔse na Awurade Nyankopɔn de mpadeɛ na oyiyɛ no efiri onipa no mu no eyo ɔbaa wanyɛ ne mmaa wanyɛ no ɛmaa yɛntie ne yɛtiefo esansa de mu no nyina no anhwɛ ya na yɛgya foundation no anasɛ nyame na bɔdeɛ mfiti aseɛ no hɔ na afɛ yakototo so bɛsɛ sɛ yɛto fapem no sɛ kwan bɛn ne nyame fa so a ɔde bɔ onipa adwen bɛn ɛne nyame de bɔ onipa na adwen bɛn ne nyame ɔde ɛbɔ ɔbarima ne ɔbaa na tie ne nyame kai ne nyame na adwen ne sɛn ɔse mpadeɛ na ɔgyiyɛ no ɔdɔfo bi a wutin de di kan no ɔse ɔde saa mpadeɛ no ɔde yɛ ɔbaa wamfa anyɛ mmaa enti na kyerɛ sɛ ma Grace me question na misa gyina ɛmfasoɔ bɛn ɛne yɛbɛnya ɛwɔ awale duduo mu sɛ mmaa ɛmfasoɔ bi ɛne hɔ mfasoɔ bi ɛne hɔ yɛnyamu mfasoɔ bi yɛnyamu mfasoɔ bi a me pakyɛ yɛhwɛ deɛ 2021 population census a yɛyɛ no ɔma anim no ɛnɛ Ghana yɛgyina mu ɔha mu nkyɛm yɛgyina mu 30.8 million nipa dodoɔ mmaa a ɛnware da never married ɛyɛ 42.69%. Wɔn ma awadeɛ ɛyɛ 68.45%. Wɔn ma yɛ kunu ma wuo ɛyɛ 11.48%. ɛna divorce wɔn ma yɛ awade bi agyae 14.64. 80 saa never married 42.69. wɔn yɛ bɛ wɔn dɛn wɔn bɛ tena se akɔpem so yɛ bɛ wu. Memfa ma adwen ɛna bɛ yi ano. Okay. Enti ɛnyɛ tena wɔn bɛ tena hɔ no ɛna yɛ Awurade adwene.
Gyedie Ne Sen. Nyame Gyedie Ne Sen 2023 na. Osina onipa no kan say afei me dompe mu dompeni. Wanka say me nompe mu nompeni. Tina che fra body. Eti Nyame Gyedie ye oba baako be ma baako. Na ye den sesan. De ma sesan ye eye ahwease a onipa hwe ye ene de saa de no breye. If you say Nyame na hyehyɛ ma ye say ye ne ba pam dada no ana pam fufuro no. E ba pam dada no mo. E wo bra Genesis chapter 3 say ye to so e wo ne ye kan ye fritu a na ye kotere no. Ahwease a onipa hwe ye ene say asade Nyame de ma nipa no wentie. It is disobedient asode a enipa ye yenti. E ma Nyame asama ode ba nipa no. Ema nipa ne yede ema ne frɛ ho. It is sign to ukan Genesis chapter 3 ne nyina. It is sign sa hwiase na nipa hwe ye no. Ena ma Nyankopɔn opam nipa efri in the presence. Ya ye kan say Garden of Eden. Enye afu ba Nyame ne presence. It is Nyame pamu nipa nti afei na nipa kita ɔno ankasa na adwen. If you say yes Genesis chapter 1 na o say oba no ba pamuto Genesis chapter 3. Mami pa talking kama Genesis chapter 3. Free one. Na owoye any first in room mo. It is a yeshes ansem we ya. Nyame waba ade na ye waka na adwen akire nipa. Waka sene esese nipa sidi tenase. Iti oboba baako bema baako. Ena o insiti aware marriage edema omo. Iti nyame waye sa ade na wie. Iti aka ne nto aso. Iti 3 na o say owo ye ni tie echen wremu mu adoma nyina. Ena okọ oba ne nche mame nka se de be ya ye brenenti. Okọ oba ne nche. Nti okọ oba ne nche no. Ena o ka tena ni say iti nyame se nti na da kwan na owo no ko dada oba no. Bible say ye nani wafe ene ade ware dudu na ba no ye ani wa kono honama kono ne asetem ahowo but enfre rade enfre Nyankopon be Nyame adwene mu de opeso baby be ma bi aye den enya ne jire na obaby anso so ye den enya ne kunu iti aware dudu no me gina so ka ne bia mu say emfaso enni so anase enye Nyame adwene iti obi ware bebre na o ka say ya fine ne honama kono na ejije no ena de no wura saadem but Nyame enimu no aware dudu no emfaso bi anye den enim mo ajia na uma bo sister o say aware dudu no fa faso bi enim ti obi ware bia na o ya na ene honam akono na ejije ona ne ya adwen ene ne nya adwen ya no mai okọ Bible mu a so oba baako be ma baako na Nyame bọ ma Adam wa momma nokore enso okọ Bible mu o se kira bofra kwan a won fa so na onyina a won firi so wanka se kira mofra kwan enso ene se nka wo ma 5 obepam 4 na aka 1 na wo kira no kwan ana e ho nso me ma me be ya no ama me ena wo se oba no ya ka se oba beje ni ma me ni neja ho no de no ho abekọ fam ni ku na o ma ya ho namba ako enso oba no okunu ti ho ya mfra mo aware ya fra mo awarefo efi se ba ho namba ma emienu wa emienu ti mfra ma aware emienu bia se so oba ni ku mo o se ba ako no ya ba na oba no okunu ti ho ya mfra mo aware ya fra mo awarefo Nyankopon pe aware emienu a okọ Genesis chapter 3 verse 16 emra oba no dada ba ma no ma no kodi duaba no Nyame ka se wani bagina wukunu no ya ka kira che se mra oyonko ba afa wukunu afiri won nkyɛn ya ka sa mekora wonu ha so oba kora na ma oba ma okotia begum oba so wo twan so wona mubu be se asuse jama na o papa nware bebre ba su bebre anuane ya de kora ma na do so se na ma bode anyina so omo ye ma omo na ewo ebura oya be ma odua kora duaba nya se e ma so ya abrofo kwa cha na omo de abre ye ukọ Matthew chapter 10 verse 5 Yesu asuafo na omo yedu mienu Bible si yenyi bi mfirim ye mfa bi nka ho Yesu suani a oka sa aware mienu nya bo na fa ni Bartholomew book na o hwehwa na Bible ma unya ukọ Genesis chapter 28 verse 8 Isaac ni Ishmael bakora omuma ware abusuan ware Isaac ko ware Ishmael ba ebe ma na ba ama no de ne kan na yero no mo ho ko Genesis chapter 28 verse 8 kenkan Esau be hu say ne papa Isaac eni nye Canaan formia ho enti Esau ko Abraham ba Ishmael nchen kware ne babia Mahalat kan yere no mo na o Nebuat na che Isaac bakora anware baako so ho ukọ Genesis chapter 29 verse 1 to 30 yana na Jacob ware ma baako nan
ana odo wo Israel musuakuo du mienu nyina enso ye nti ba bia se ya twere se Jacob ware manan no ne ba ni bi ye mpanama enso na yera otoso mienu no se ono na ne ba no ya den ono na be hwa mpanimfo no a oye Joseph ono na nhira no kora ya den e ba no so anka Jacob ware yo nyankopɔ difo o ware ba ko na ye den o sa ware ba ko kan ho esa ware me mfa nsa de o pa no we nya eno ana o som 7 years ento o sa som 7 years ne de ba ko ya den e kan no ho so na mienu na sa ware kan ho no so Genesis chapter 29 verse 1 to 30 wo be hu sa asem no ho Isaiah 7:14 o Kristo ni bia no kan wa twa verse 1 to 13 ato ho no the 14 koma Yesu Isaiah 7:14 enya Yesu ho nkom hye eya Isaiah yoro to so mienu na sa ewo sa akola Emmanuel nyankopon ne ye ho no o kan Isaiah chapter 1 verse 1 to Isaiah 7:14 from 1 to 14 kan ni nyina maninsi wo wi akwa Isaiah chapter 8 verse 1 to 4 enya Yesu ho nkom hye nyankopɔ difo nyina obi enu ho ana ɔware yere baako so mo Abraham ɔware maame yansa Kristo ni wu na ɔmokɔ asieye na se yekosie ɔmo a yɛse yɛmfa no nkɔto Abraham kukum yɛn nyina edi adanse se Luke chapter 16 verse 19 Yesu na ma hu se Lazarus wu ye no ɔkɔda Abraham kukum kremoni pa Abraham kukum akwada Kristo ni pa Abraham kukum akwada Abraham ware me ansa na nyame ampene so ye da no ɔwɔ heaven a ye de Lazarus kɔtwiri ne kukum ɛhɔ no so ya no mayi ano ayede amaye ɛya abrɔfo na ɛda se be ma ware ba ko so na ɔmo hye se be ma ne be ma nya de ɛnkɔ ware ɛna ma bebre na kɔmpae bo se ɔmo pekunu emema mo pa yere de sha mo no so se ma abrofo ya mo so mo be daada e enti yenti o mi school su ni ade o mo de ba e de no de mo pre so se ye mo nyanse fiti ase eni nyamhuro se wuhie meba wuhie se o ya asante wuti asante pa me dze nyina ya asante ye mo asante kasa wo kwa China o mo nka abrofo o mo kuro mo kasa ama mo de titi o mo na abrofo de bre nkenye ya botere wo kwa China for nsua English Germany for o mo nsua English me meto no mama mpaboa enye kasa no person dia am de bread di ko school wo ba wo pese wo ba ye doctor wo pese wo ba ye nurse wo pese wo ba ye engineer wo pese wo ba ye pilot no say nim dia no am de bread na no dia na ye bata wale dudu na am ka say nya dia no dia ye ya ka say buroni a aburoni abrofo mo de madwen say mo na da say be ma ne be ma enko wale so do mango mo da ya da na nyankopɔ butu o man no so ente ya abrofo na da ya chide chiro sam na ka na ye ka so Bible be bia no nyankopon bo ayi Adam busa se me wani nyina obi a wone de me de we eye ntwato so na mo de to Adam so eni Bible mu be bia se Adam busa se me de we so ana osofu bi ka no wose nka ma ne ye mienu a ka ba ko be ma na dwene se bia ba no manini so ye me wanwa wo mo kakra ne se kramofo a mo preach sa ware dodo ye no tambia mo ko to free Quran but Bible mu die na bo beka dwuma die ni so aye no obi e defend the faith and the Christo ni no o defend the die Bible aka but edru mu die so a na mo beja mu die na beto abeka Bible ma se Quran no e meta wale dodo ne ya ko to free mu e ba ko to Quran chapter 4 verse 3 amount eno die me akra na me be to ye asa na akra beka se o sikra mo ni bi anfo ba e o starting mienu miensa and nine se untimi ano afa ba ko akokoro ntimi hwe anya force sa okofa surat nisa anya force sa okofa so atiase Quran enya nkramofo dia Bible nya Christopher dia nyame asem a obi a defending it here the program yes who defend me who defend what media me person me say mo say awar dodo ye but ayaka ka free ana me kira wo say Quran ne Bible no nya obi dia se me kraboni ntimi nkan te Kristo ni sama nkan Quran English mi chichebi se ba ya ye nyina ebesua ya kira ti ya nyina ana ti na monte ase ya ti o wo ya ka Quran ne kan wo ba ka no dia wo mpe me program ya Islam in the Bible me the Bible na kira nkremosum efi se kremosum nya Muhammad na de ba ye Muhammad ba na nkremosum ho enso wo adwene ya se ase Muhammad na de nkremosum ye de e ba ye so wo to nyum bi se nkremosum wo hoi eye be monte ase ya na Abraham wane ne yere sela osori anopa he nu afa ne buta wode ahoro no to wode mo na di boss amamo na wo to nyum praise the Lord hallelujah nyina fra Allah asabna ya kan no Bible na yede ya nkyerɛkyerɛ makoto Quran dia Bible na kuta no Quran wonya nyintum na Quran no obejatum
enti Bible na na yi na dance ye so me platform your religion Bible aware dodo a enya bone nyankopɔ di for soma mu nyina obi enu ana na yere ya baako ukọ Luke 13:28 ya to see danu na mu be so atware mo se mu be hu na Abraham Moses eni adifo ni nyina o heaven ukọ Amos chapter 3:7 nyankopɔ so wonya bibi gi wayi na di akire na difo Paul ni Yesu kasa na Paul ni Isaiah kasa na bebra to akomhyefo de ni aguo na mo kotie de Paul be de ebeka ukọ Galatians chapter 5:1 Paul trust a wo be ama na se wo twa ni dua Kristo ho manfa so nya de emma enso Genesis chapter 17:9 nyankopon share Abraham se ya wo akwala be ama odi na otwa ye twa ni dua ansa na no ho ye de ne ho ate e ho de se o no na obi ade ye adwuma Paul de na o kan ya se ye nya nipa koro botoro de ho de o monfa so ho enti na adesuanti na enyina flu kumasi ni ha tanya kwanketwa ye nyina pe nkwa je enti na ye de yaba enti de trust am na kan bia wo wadwene be ya o sese na te ebi mafa ne sa Muhammad ye nkremofo dia e na Yesu ye Kristofo dia wo ye kremoni na wo je Muhammad di na wonyi Yesu ni a wo ye kremoni nkremoso mu di nka ho wo je Muhammad di wo je Yesu di wonyi Moses ni a wo ye kremoni okwa Quran chapter 2 verse 137 akomshefo ni nyina ya nhyesa wo ye de wuji o mu die bring it back to the question Mami the ase your program yi no agea ye busa question bia na se wate akosi baabi na me pese wugina se ye busa question tiatia ba bia ya tro no Bible mu se ba ma ware mienu a wa quotation sia wo bobodi ni de baabi ase no tina me kan quotation ama obi ehun se bi Bible na nya no ni botaya no eti se busa question agea wo tun futuro go amanfo ni Why not to quotation wa Bible na wo do wadwene kasa dia na se wo tu futuro go amanfo ni ba ye busa question na wo de question na so enya ma adwene na me de be kasa ye mfa adwene nkasa wo sa de wadwene kasa wa Bible mfa so ni bi ni sen mo mfa so de be obi timi ware ma nan wo be wo sa ne yero kro ye de otoso nan no na nyame ahira no na ba kam ye nsa ni nyina de emma so asante fo na mu bu be se asu se jama so o papa ware dodo abeda na asu bebre etimi nsu bebre ya kasa asu se jama na ejira ma wade asu se jama ejira ma wade awade obi a oni ni firi one father so adia na wo busa me mfa ma adwene nka nyamesem ye mfa ya adwene nkyere se wo anka be de sa wo be de wo ta kyere wo adwene wo nyamesem mu a sabi unfie du adisua na ya da kono kwase asem so be ka sa asoro mo no msa ne asoro mo no msa ne hia he na mo no msa no sa mo do ma adwene ne ka nyamesem na mo ka cha mo no msa ne se mo no msa adanti na mo di abenkwan so omo de o ma adwene no ana de omo no msa no busa omo no msa ne se na ye bia odwa na mo wi ana mo nwe ana omo se ye we ana mo busa omo se na ada na mo nso odwa no mo kura mo ja no mo nya de mo no enti nya me se ye musa se wanka oba de de chiro se na kan esi ejina so ye de adia program e ho fa so na ko duro ha esuro ma obe hu so fa so be de minti men chiro wo se awale dodo ne ye na e bi hu fa so ne sen a wo su tumi chira kwa havia ne be ya no kwa havia be ya me se o yo ba nti wo mpene me presa ya no chira me mpene ne chira se obi mpene obi pe aware dodo anya bone enam se so fa so ni bi sa kwa havia madam so fa so kwa havia ba ko ya no ye ne ba fom obi oba bi oha oni kunu da ma bi hia nse me ware aka me yere ho ada bi media me nkota ware so enso mpena de no apene so baajia obi awale fon so da etwe mpena o da san ni pa na so obi wa na kuma na ambulance o ya ni hwe ni obi o ha ti se kasa awale dudu na esi adwama mo kwan dia e ho de me no because obi wo yere no mo nan still a obi ja kura ko fani me ono on suniti aware oba ma timi ware ma ni sinan Oko Bartholomew book no oko papa ayi so be hu sa Bartholomew no me hu bi wonte no me dia ye se aduane a wa me hu no ma me mu chia ho ye chi me bible me ba ya me hu se me ye kristo ni e de ma me me ko hu Bartholomew e ma ko hu mu ase ko fo ya wa hu Bartholomew no u betimi akamu asem na chi me ni ma kristo ya no na obi di tola e ba book ba wonte da chat ya se Uko Bible mu a ye trust am na kan no na ye gina so e di busa asem wo se nyame bo ba ko be ma ba ko e na ma Adam se Adam ni Hawa no so mo ye mba mo wu o mo no na ware o mo ho me busa se o ma wo no ku na awu o mo no o mo na ware o mo ho
ana on fim pade wu on fim pade no wu njatamu da na makoto aso okunu wu ani kwan so ko ware obi fim pade abiem ano so yasa modwe na ho ma me pacho our ma Grace our dodo no eso mfaso ne de ben ana wo de mfaso bi eni so ese bi wo ho so amobobo bi so kire me paso me be say ye ana wo no crowd ye hu ya se me busa question wa me ya te asese our dodo no mfaso ni so ya our dodo no mfaso ni so no wo hawo ewo mu ni bi so sense mfaso ni so ne say ene wo hawo ewo mu ne ne say mfaso ni so ya bo hawo ni bi so kire no our dodo no hawo ewo mu no dodo so kire our dodo no wo hawo ai wo mu hawo ewo do bi so kire. Say Yeshua Genesis chapter 2 verse 18 Nyankopon oka sembi o say enye say obema no nko a etena enti obeye ne seso boafo eden ama no bise nyame wanka se meye ne seso aboafo ede ama but your Bible so you kasa wa bebu ma Grace Bible kasa o in power enye ni nyina enye bibia na kan say no nkere say ebia enye ni nyina na oka na bebu mu na de Nyankopon eka ye bia no wanka nyame ankasa ade bi oto wanka na bebu mu ena de to so bi nse society for ni adofo eti ase ne se enye bibia wo Bible manasa ade bia nipa ye ne ene ye nyame adwene because ademu no ese wo hwe se Nyankopon na adwen a owo ewo ho ene de wo he okay ye nhwe bibi ti se na Yeshua obi ti say Jacob o warren emana yenhwe challenges challenges a eba ewo ema dodo agwarem ebi ni say eto da bia se obema no ko ware baako na okoware foforo ka ho a oba na odikan bebre ho no ma oba no fa yaw bebre mu eye no kre esan say odon ka se Nyankopon de man se ode do oba baako no se baako be ka ho sei pe na do na sesa eye no kre tiefo be di dance se ontumi ndo mamienu no ade baako ewo mu pa eto de bia ehu ni se obema no ntumi ndo mamienu no pepepepe da obedo baako achen baako ne sense obedo baako achen baako ntino oba baako no obema no empe no bebre no kura ni se odi yaw ba o se ube ya so ewura no mienu ba ka se ewura no ye so mewura no mienu ye mienu nyina ne ye nipa eno emma no so mo ye mienu miensa adofo no mei no kura ni se enyemre oba no fa yawo mu ofa atiti mu di otos di obema no pene betua ba se ni do betua ko di ketewa no mu eni nti na nka nyamete mo pode ne se ne yire baako no obetumi aye ama na adua na koma because when they come back Christopher Grace obi wo sika ne ho so obetumi awale ma be ye nan kura ka ho ne yere nwahwe aware no yesi ma ye nwale no na sese ma dodo sa na omusugu no yenye wo modan oyire ne aware no enye sika nko na yede wade o enye se wuku sifi ama nko enye se wuku toka ama nko enye se wuku ohwa wo manko ye kan wade a awade ye ne nipa mienu no entamu nkita mudie do a obema no de eka ne yira koma ma ne yire de eka na koma ma omumienu nyina hunu se ye honaba ba baabi ni popi so be ka se baabi a monopoly obi an so enkyere ho ne o how dos because oba na hu se me nko a eti no aduane kora me noa be ma yakwa adwuma bread driver obeba crazy chance ya enye ni nyina yentimi njina oyine ni yentimi njina no so tompre na sa agye abepene a se nko obe oyine ni yentumi njina no so emu se aware dodo ye me nyina so na yentumi every say erade samose erade samose ya wo kan sa wa dodo ni enye yentumi hunu ade ni dwam ema se yesi nyame kan ode ato obema do yere oba bre wo ho se yenhyehyɛ ya eda ho ma ware ni bia
obi abeware no eye won hihye se o se obema na sede ne se odo ne yere oba won so wasodi ana wasede ne se wo bre wo ho ase ho na adwuma no it is say adwuma we anya well defined am ye hu ne yiye na oba na hu na sede e wawarem de wo ka no enti na make we no eno na ma oba no she jeans ana se obema no e bi ofie adwuma ba fa ho kame hu nam kan enti na so kwacha de jeans no o se jeans na die na e koso na die na e koso ma ne se jeans nyame no bibi wo ho nti bibi koso ma grace and nyame no nya bibi ni wa e koso a ese se oba ko se crazy jeans oye me no me ne nya jeans obe se jeans ada crazy jeans ene de nya ne sa na wo be woro ko no na abofo ne nkolesu ye nya ne sa aware mu ye nhyɛ jeans na ebi mu di me say ye tu fuma nipa ne ti ase ye say woni be ma na ye baako oye wo dia wo ye ne dia iti wonni hu kwan say wo kɔhyɛ jeans iti so baby tie yen e wa fidie so na say sign say wono ankasa ni su ne ban bi nti oso na wa wedire jeans say oni ne kunu na dia ene na opia be ma no say be ma no nkɔ abonte eno so ma be ma no kwan say kɔ ware bi won tra onu owu eh won ko ba dwaman na no de ye nturi nsai oh my god ba dwaman me oba ne ho ade na ma wale no ajia oso mi na kan ya wo se ma nware mi enu kwa na mi nim sam yere peli ni meduane yesa na butire na me ba wo na ma great face na me kwa ajia na ajia na eti no abusafo ajia say yes Genesis chapter 19 verse Matthew chapter 19 verse 8 but okay my by man Matthew 19 verse 8 I say Okatre won say Mokuma dinti na Mose ma mo kwan say muntumi njai moyere no nanso efimfi ase no na entes oh de nyame de sha ase bia no eye nipa hwe ase na masa na ma we nyina ba mo enkenye nyame ti ase no so anya omohwe wan na anya omohwe Abraham nya ne yekoda nkukumu o ewo musa be na ntire se ye nyame adwene iti aware mi no ti me na mo so se enye nyame adwene krokro ba ko kan wa enye nyame adwene me de me mpe aware mienu enye nyame adwene enye nyame adwene efri se nyame nim se de yakoma da ye mu nipa yakoma tie me da se ajia yenhwe me say for instance amitie de bia me ka kire me ho say ade bitimi a break me say de masem ode no ba Philipade am ye bitimi a break me eye korasem makoma no timi ti wanhwe kora wanhwe me kora no metete we apira wa mama koda pirifa mama wa botere so for mama be tiatum di dia po ama makoda pirisa ukudinte o a enti no nyame ni beje ho agea sa onim makoma wo so onim me ansa na ye banwene me ne maame yem to onim se me ama Genevieve amiti hei ade a mentimi ne sa ade no enti eno no ye makwan na me nkoye de ama me bebusa wo no enkramo wade ya mo omware ma dodo no enti agea wobetimi ado mu nyina pepepe na se wantumi anomo a asotwe bi wo ho ana yakopon hira onsa ya bi no so sa wo do onsa ni fa ni sinu onsa bonkum na sa no de mi beba efi a wo de se nyina wo na dwuma ho ye nti oba na wo respect wo no eye den a oba do ma se ne de wo tete wo obi wo okora chiche ni o kire nkola de o classroom no ontimi no mu nyina pepe ba kro so se wo yo mu nyina pepe ade a oba tama we no ye se o tama we nso akoma mu do no ye nka se no no ye force and so tie eno na de ontimi o ma me no papa kola wo de oda wa koma so ana me bo akola bi wo ha busa nso o ma me no papa ho na dika wu a be ya oda obetime obaka sa me papa bebre no abaka sa me papa so je me pesa me ma me ti ase ne say Bible ba bia no anyankopon ka say aware amienu wonyi ntum so anka nyankopon pa aware amienu a won hya ho mra Deuteronomy 21:15 ma emra ne se aje Deuteronomy 21:15 bo sa kan biem awakan dada nyankopon hye aware amienu ho mra ma oba okofa mema mienu ene mema mienu nyam ene esi ho akonya enso ba ma wanyam mema mienu enya ade a eye news bia ana meboa omeko nta oba ko holiday of oba batima fa yefunu be 6 months kora na nikunu kora ho nya na kono
to nya ba ma bia so na betimi ayede ahya me yemfa ne sagia obama wawale nan na se de wo ka se mu gidie mu no o se enema na tomo mo pepepe na odo ne de untumi sa afama mo do ne wo yire pani na nyinsen odo ne ni wonti wagya ne ho akose ketwa ne dem na wo aka oba no wanya boafo bia na sa no oba ne wu eti eno no wayade papa na wayade god Allahu akbar sa na no nya wa hwehwe na na ma ho ba obi wa pen ketwa ne ti panini tam kro ba kwhye ebi aba mani mu da ba o ware ma kremoni ba be ka kire ba o mfa ba ni kun kasa na ni kun ya madamfo ne fi so do ba ketwa ne ba ye ne cheso no de o mfa ketwa ne da nya masara chi fa panini da nya jade eno de ka kire o mo enya mra sa oba bi wo ho a emani bebre de tirimida na ware obi wa keto an kan bia odi ne huni ti oba no kora o hu tama no kon be de ebe do no so osofo na ka se wa nware mi no na onim se ne yiri pani ni meduane yesa so no na tira radio so kan fo no first no ware ono nkwa no na oye ne biara ba ma ware ma mi no ya hwe na makora ni mani mu da ho ukokuma se ma ntema fo mu so mu ho fe papa ware mi ensa ne nan oba ba ko de onim so no nkwa mu na obi ayede edu ho omu ye mi so onim se mu na ba ko ya de ebeje so nyina ya madwe nyina kan aware dodo ena wo kwa Kristofo kuro ma wo kwa jina ka ho a omu be pai sa na so so se ware ba ko yere ba ko e family planning ka no ha na be foro ensa ware dodo aka ni si wa na ya ma business ko da de ekoso so ati ase enti ba bi enu a ya tro se Yankopon se dama ware mienu a won kwa heaven ana oba ya second wife a wase aware ya se Bible ka dia magieji Bible kan no ba bia sa ma grace what you say Bible kan no ba bia Bible ka se dama ware mienu a wase won kwa heaven ana wase aware ana oba ko to aware so a wase aware se Bible ka dia mini asem bia nya na aka na ase agia yesi enko break imrate e ba ma grace asem no anu akopra betum no eti usu be ya no amai that's it ebusu ayi twa ho tew na akwa Gyedie nkrato no aba na igusu ada na ma mienu e na wo mo pre Gyedie hu no we sa ware dodo ne ye we so senye enti ye go ho a Gyedie Ne Sen e na wo hwe Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. SOMPA achedie yaba SOMPA achedie 2023 Bible say nyame SOMPA pani say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na SOMPA 93.1 Kumase SOMPA 90.7 Nkransa SOMPA 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enusia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi agese wo beboa yen enti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meeting biem 0598559802 edia waso yeta 1 media na November bosome no media edikan na ye tro ekrafo ni din enti sa won nkransa na wo yekrania kotro udin e wo SOMPA nkransa GCB edan mu ho a wo sunyane so a kotro udin e wo SOMPA sunyane night market ho a na Kumase de ekrafo nyina ba be tro won udin e wo SOMPA yani no hotel dia no hye eye busumi du ba kono ni de di kan na dwumadie no akasa de bronya busumi ni de to so aduonu ba ko ni bebodwa trada na de mo de dum ye no ye de ama ekunafo yi wo de bibi wo 1 million Ko so 1 million wo de ba to akoko me ba to akoko na de abomo na me de abomo no so ani anwano ne sa ani anwane sa di si no so nyame nhira mo pa wo ya de pa na ye sika na ye ntuma so a wo betimi de aba avenso say niema bi ense ye ti say mo ene anwa so a ye beje mo amu ye bi afie twa mu no emu adanse de de mo amu nim SOMPA achede 2023 abusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa obo aduponko mu ye nyankopon obeyiye wiye SOMPA achede 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi
21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Why keep hearing voices reading, asking. Bishop 75 Enterprise, Mpempradie, Komadie, Empetia, Abakonkawa, Minina, Yedisisi, Yawon, Esbejem, Emianimunyam Dead. Bishop 75 Enterprise, dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, any space that would do in Bishop jewelries. Yenim frititi we din somade hu jadada da ai wono no di do no etson ensomade say wedding rings, engagement rings, dear pepia. You want a set wo and you want a bako. Bishop 75 jewelries. What's the wood yawari? Who is sooner? Who ye kojemo? Adibia. And Mao Pani Pem. One Sirimuti. The other best was the other bet to home. The other bet to one sat. The other bet to 9. A jewelries dear. A abish Kumase Yewom room. Plot 17. Addition market Chihuahua. Abi Plaza. A dankesini. A my phone anymore. A juara copem memenda. An opanuncia. Copem renuncia. Abish will be. Muamupan to do more to any bako. Say a jewelries dear. A Bishop 75 Enterprise. Fraying 0598 585219 and 0554 304135. Bishop 75 Jewelry. Bishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Bishop Yewonyame. Why keep hearing voices reading, asking. Everyone wanna me tell you about say wako Canada. Oh, wako suku. Na yesi ejapi abano so okọ na nso no de okoye adwuma. Me say amanfo kwakọ no. Enya gro. Ja no ho na de won kosa no. Oh, Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Pese otukwa kwa ma no ne de. Wo de obekọ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Let's say a visit and now turn so we call Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany numa what they obeko. Say ya juma so what they obeko Dubai, Qatar and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE and GMAT, they will assist you to write. Asa for labor roundabout wa and crying Kanachi First Light, Tema Community 18, Lashibi Goy Filling Station, Sunyani Silver House, our High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices. Our Mabebre so telephone 055-555-0067 and 0249-000448. Ebusia yama ye ho akwa abade aba SOMPA TV so mo amaje bre ya mo hwe dada sabre nom kumase na mo hwe yen dwumadi ye friend Gyedie Ne Sen na bosumini ya yaje bra ewura mu waware dudum ye hunu ne pumasi bre obi se ye obi se nye na ese akoye se koyo se ba hi o kakagran ene ne mami ena obi e defend obi e kire de sese kire se ye ene de ensese ye na ese ene ene ye te ho a se ye woni twetweda na next week de owi obesi ama wansansi ye hu do wi abere wan kuruma sanse topic chenchire ncha ye de ba no ele wala ishire metushi danka yirim danka bam enya sam ketu akura ma grace ye free mu no agi abusa wasem se kire no baburu mu ba bia wo ka se awade dodo nti enye
na no ntia be mu obi nkwaje enso abon adawodoma waka nkwaje ho asem eti me dey free nkwaje no akyere ase se ye kan nkwaje a ade ma nipa nya nkwaje ene se obi ji Kristo wuo ene ne sorry edi ene de nkwaje ma nipa adodo nkan enya ware dodo okay enti eni eti se obi ji Kristo wuo ene ne sorry edi a eno ne mani nya nkwaje onya according to the Bible eti ade bia no kura ne se ade bia ye no asase we so ye de ama ye ni pa Kristo di na ye nya nkwaje no a ye ne ye betumi ama nkwaje na boya na ye ne yoyi se wo ji Kristo di ampa ye de ne wo ji ni di ampa wo ne ye entumi ma wo nkwaje emmo tie ne nanso so no de waji Kristo edi na Kristo hunhuma betina ni mu yentie ne waji Kristo edi amanya na no to da bia nipa no de na no na eka se nipa no su ye sonko ene ne waji Yesu edi ampam ebe ye den so be ware mi no yes enti anu ntumi ma ne kwaje mfiri ne ntumi ware mi no eno dia mi sisi dua pi say so waji Yesu di because so kan Romans chapter 10 verse 9 and 10 o se sa wo de wa no pai mu ka say Kristo ni ewurate na wo de wa koma gidi say onyame nya na ni fia wufuma o so obeje wonka anu ne de pai mu ka na koma ne de gidi no na fa ne yete ya de enye sasem ne yawi tie ogidi a yentie woni ene na esese ye tie ase ogidi na Kristo betina ni mu a ebeye no because waji Kristo edi ewurade nam nkyerɛkyerɛ so edi ensusu ye ne da se me awari bi aga me yire ho ene adwamammo entem because o se kuro na chi e wona adwamamofo awudifo adutufo atorofo wonu mu enti so bi ye ka so bi agu ne yire mpa na wade mpa ho fia nipa enhyehyeye ena ye ware mienu ye ware mienu so bi ware mienu agu are hu fa pa ho fi ese nipa enhyehyeye nyame enhyehyeye so bi ware mienu akọ wogu awade mpa ho fia na wo ware ba ko nipa ye fa ware ye se mame nkyerem ye fa ware ye se abusua mienu abetena ase na ya yesa insawoso no ye fa ne se eya wade eti wonya ware ne saade a owie beten radia sama meme ti ase ye se infiti ase enti na Yesu so kasa o se makoma dinti ena Mose na mmom no infiti ase na enti sa infiti ase no se de nyame ye no ko si se Kristo beba no nyame sesa na dwo de se ye tie nyina ti ase se efi na me ne wo kasai ko si se Yesu beba onyankopon enye de nipa de na no beka ne bebre no ene be ma nyame sesa na adwen se ene ma sesa na adwen to obi anware bebre no it's who hurry bebre challenges e ba no hwe enye nyame na face sa challenge no challenges bi obe ware bebre obe hia no ti ase se wo aware no wo na wonamu it is a BBC waware no ma enye nyame na asa DSC no e ba no so wo ene e ba wo so eti wo na wo kondo so be ware nsia wo na ho asudi e da wo so yo ye kon kakra e mbre ni ti agia awade no a ye ware no se nan no a brosan ya ye dwene e ma no so ye feelings ho se bia de me ko fa bia be kan ho e wo mu se wo ye nhihye mu se mitimi ware no e bi be kan ho ya ye dwen wo mu ho ana se be ma na ni bejinti no eno de ye nkan ye mfa ye ho wo se me di bi be kan ho sanse me som no ma me kwan se me di bi be kan ho e ma no ye mata na ye de ye nkan ho ana ye feelings nso awade no mu ehia na nkopon shirawo on se me hu kora fo mo kasika bo nkora ya adwuma adwo be ne mabedi abeni de obi do to no no nse anyum no ka sa abena mansa me ba no no ne ba mansa no ne ya ne kora ne tifi adwogwa na hu mo kora twen kora be ofe na adwogwa ne bo ahomatire eduru mre bi ahomatire na amanfo mo na mansa no kɔ banche na bode akwan so ofa na kora na kan no ho
Emma on no cock so no be yi ban che na board no water food no ma ton no ma chemfa so. Mansa no baba my friend na ya or baba a friend Vic. And I joke one so or mammy and sa ama and an equia and a back me refinity. Me kind idea, me bonny diacho. Oba was enough Vic in an aya. No more. A joke wow, Oba was not joke about so wall. Mansa. If you are near Tim Anta Watama, no put a penny woo ye, or none of no crama, drop up on Kubunya on another, near home. And so if you Christopher, so no more Bako. The honor what about Corano to me, Konukurum. Shong. And if you make a send you Roman chapter 10, verse 9, say, would you would the one who pay Kakake? Say yes to Christo and Uncle Pon Banner with Gyedie say, now Uncle and Nina through form of Benyanka. Oh, and no, your Polonius and no. Yes, you can measure 721. Was it no more Musimia Radia, and a mobile cosura, mem, what would you make jar or wash on a pediano, one a okro. Or bit to make catch or say, our dear me, knew there were Pam that demu, my meta chapter 20, verse 1 hokro. Oh, say, and I used to catch any pardon in his young for no say. I try for any Pharisee for no. Can say what Mosi Gasso. Intinia or catch Nina, Muni Sonamonia. Yes, to catch your says so bit snap Moses Aquina so the back catch up on Muni Sonamonia de Namonio. Now, when you mad, Monia. Omun, mother's uncle for no Omun, Mamma Monyebi. Moses, dear, they used to see the show. If he said near our canon, I'm fine. There must be kind, almost back council, someone there, almost fine, or John 5:45. My mammy, me, Surawi. Surah 4. Anissa. Surah Nisa. Or say, our dear no cry, that man may marry up to 4 women under specific and debated circumstances. Naturally, say, our dear 9 crime, what do you know? I just said, and yet, say at the whole quack, but they were the way when children children. I just say, allow, say, what to me, and your for Bakula won't to me her, and your force. What a single room who hide dying. Now, Obaya than Aquadimian, the Aquadana, but I don't know Yamara, Obo, or near and so their ma one and no more to mankind, and Corona been an enam hobasabasano. And so bad Mr. Bama, Warren, Ere, Aman Yamaka, or Yegu. Or Baby to make a chain, you couldn't say, oh, with the upper Wariakam, who I'm in Pino, so by our master, my for carbon, Tenny. Show and she said, Bakura wouldn't to me a Koran and Casa Quade, Kawari. Maybe Papa wouldn't catch an over 70 years. Dear Papa, Papa, and I brought it and then if you want. Yeah, Brian, if you want father, could I catch on her head? Yeah, Papa will I see ya. So, and I could have bounced so, who you could have Papa and she about so no colano, air so no. No, Bank when you be back. Now, one be a knocker, or you couldn't worry no no now. There may be a one catch or balance a one pair or bow, Bojo she had, and mammy. Or pair or banner man, you couldn't know, mamma no call no I want for. I want to see me in the barco, the autosomy and sabaco. I want to some man or want for me and son. A boom, me and Sanachin or war, Mutavi, Lecture, I want her. And as I, mamma, the man of Fanny Niagro. I'm Papa Penino. Obi only through one father, only the bush chocolate, this in Obi only through Mamma Baco, Papa, and Yabaco, most of them in Ayabaco. And I'm with you, Grana, and son of Bewallen. Yes, Obusai Penino. Manage it too, and she shared at home. Maybe, Mamma, me Papa, maybe Papa, what a man. Mema me chira say, ya papa yera o ye panino, ne nema kwa no osiman. Chon, e do kwa ji obi kunu so ukura say first ukosua ade pam kola na say wa mantama. Ya soma na say won kwa. Ade pam ayi ade a wuni mi ya kola obusa obi a na de. Won chira. Endo ukwa na say obi a ukoji obi kunu. Na say wo so ukọ na, wona wo ha wo ho. Ano de anya sa anya aware yanho a obi wo ha wo no aduane kwa na obi ya ba no abi kura de. Esi ne nchen. Ana ntesa obi wo ha wo nya wo kura so wota wo kura se na wo kura. Ala bi ni hosa bebre ana okunu wa unware obi abie mukọ ware obi mfimpade a wayɛ bɔne na watwe atamu da na makoto aso ɛwɔ efisa wo mfimpade na wu enkɔ ware obi abie so where you walk on so dia wo kan no ɛne nyame na wone na ekasai isa nyame na mebɔ ade ɛna bible no yɛ kyerɛ na mengyina hɔ me de ya kyerɛ mo on sa bible te sɛ wakoto eduro
sa wo kokoto edra bi abeto no o ma ye krata aten bi e de ahye ho senti o mo de hye ho ne se o mo be se wo hu se eduro no se ne yesu no enti Bible no enye nia me na woto ama me se ene bibisa but ye jine radio sem so because ye kan na wo kan ya na wo kan se me jina Bible so enti na ohini ni na wo kan bibisa and then na wo ko to free wo ko ran no na o se wo de me pa cho nya botema because wo kan man ka bi enti wo kan se enye wo de but de me pesa me kire no se we de woto ama enti me so me dane ama wo se one ti ase se nyam nam kire Bible no beto se nyankopon atro se ye life manual se ye hwem ne ye de bobra it is nyame hye ne se ware oba ba ko na se ye ne ye kan wo tra ko se wo kunu hu a benye no na ye topic ne se aware dodo no eye ne fa so be se oba ma ware ba ko no me se topic no se aware dodo eye ne mfa so ben anase challenge akansie ben ena ya edeba ena ye hu bebre e wo konran ma ne ya chorogu aso ma eti ase se dodo no kra wo kan no kra no enya accepted bebre sa se edaho se de wo kan no o se de wo se kan no ma eti ase se edaho free se de wo kan ku so bra no e ma ye wo se Ema ye hu se e da ho free nti obema ngamofo mema obi enko sesema no de obedi se wo kokora no mu se de ya chiro da ho sese me no nyina ye hwe no e kire yen se ansana nko ware oba no po bi nka ho no na nhwehwemu bebraye den akoso nti enye no ho se na ye ka ba se ne ye se eye ene ye topic na no ene yes so bisa se infaso ben ene wo so how ben na deba abusuafo se ye ka ware eto aje ade do se moa bi e de bare se be ma ne wale oba no orne ne wo ya e so wale no ne wo mo ewo nutudo se na ya omo awade no eno ani se na ya omo e bi na sa nyame adwene wonti na wade na fena no ma nuku na wa sa awo na wo kan me ba tadi ko ya so wo asentini ko wi aye connection so Jacob me ba no ma ni ye kan no Gyedie ko di banjampesi anoko ndo we ye ni ko di dia kwam de me ba me kasi asam so me ba me kasi asam so David Jacob ware man nine no ena odu wu Israel musuakodu mienu no ehefa ne atwere se Jacob ware man nine no ne ma ni bi empanama okwa Deuteronomy 23:2 wase dwama ba bi enko yehu abadwam na woto sudu kura nyede enko yehu abadwam anka nyankopon pa ware mienu a de ntina wa hye ho mra se se a me maami aka asa ma mero aho se uji disi Yesu ewu asori a ba bia no ya ka se Yesu mra ne yenku no ne emfa ni boja ampepa ya bone unya ni quotation ma me enso mo di ye nkyere kyere a ye yara Yesu na numa sam emejiri se no so no atia emejiri se eno no emena nkasa no ya ma ewo no kese minim se brefufro bi beba ama ya ba so na de de ye pese ye kan ye pese ye timi hu se ye sisu ijinaye eti wo she Abraham ene Sarah ene Hagar wo she Galatians chapter 4 verse 24 na aye apamie no Hagar owo Ishmael no ono wo se na ohugu nkwayem ena Sarah o se pamo afena no ba no iti bose ba no eni Isaac bose ba ni Isaac be eno ya ni quotation ma me Ishmael de anu me yi anu amo sesi anya de Yesu kura be yi anu amo okay what Galatians chapter 4 verse 24 o se saade yi ye infanto ho a efri say won be no eye apam mienu iti ye apam mienu a ye kasafa Kristo eni ye apam no kasafa Kristo eni obi a wanji Kristo endie because the wanji Kristo endie utinko ayem it is a wanji Kristo dia kan ya sa na choro sam ne kan Galatians chapter 4 verse 21 down enya Yesu asem enya sa na John kasa me ka wo kwa Isaiah chapter 57 verse 11 wo so hu no kora nya hu se krama mu John Galatians chapter 4 verse 21 no Jose mo amo pese mudi mra no so mon kama mintie munim ni amra no aka wa tro wom se Abraham wo mamerima be no gira ho Abraham mamienu no Abraham na wo to waso Abraham na wo Kristo mo ene
Yesu asem enso obeso di Yesu ye den e be hye ho kan to aso oba ko ya ba wa ne ba ba wa ba no woni Ishmael no na oba ko ya obia a ode no bae no sene wo abofra biara no saa na wo aba wa no ba no obia a ode ne ho ba no wonam bohye no so na ewo no eyun nyina gina ho ma bribi me gina ho ma apama bienu ba ko zina pepo ono Kristo no de be hye ho ntina me so won kan no enya Yesu asem Kristo asem ni ho ba Ishmael ne Isaac no obo ya apam bienu apam edi kan ne Bible fi Jerusalem de to su bienu no wani Hagar wo fi Sinai popo e wa Arabia book wo fi Arabia anya Quran sa Quran ne fi Arabia e de ba he wo kwa Psalm 119 Arabic alphabet e ka se e de be twere Quran no e wo Bible mu the book of Zephaniah chapter 3 verse 9 we see nyina be de kasa ba ko be ba be som Isaiah chapter 28 verse 11 wo kire se de kasa ne de esitie e gina no ya be twa ka wo ne obetwa ka we e na o madan ne se kasa hodo a here baba me yiri ga no ne nyina no madam ben cross ma ho because me nyira topic no nyira top nyira tabirabi ajia Kristo no de be se oni nim wa kan tro na ya no na we ya odi kofa kasa for Arabian say they want nothing to do with kasa I am the moderator of the show it is utie me na me moderate show no enya wo me pa cha eti makwan dabi omutia ye baby ye omuto be to ma no unchira obi ajia ase ya ma kwan wa kasa bebre ya ma obi so kwan no kasa e pa cha bebre atia the last question ye busa na ye phone atu ene say awale dodo ye ana say nye ma grace awale dodo enye e na chiro ne kafa ho za wa dodo nye ye chiro no kafa ho me da so gina Genesis chapter 1 chapter 2 wa me de ne aminim na makenkan e wa awurade asem e ma mi hu say oyi mfim pade no ode boba baako wanfa mo enka Nyankopon owo hu kwan se obo ma mienu betumi abo ma mienu to mama Adam nanso so no obo essence nyamenim hawa nipa benya se oware mienu miensa nan a Nyankopon wonim iti na obi se bibi se so obema na ya na odwen oba no ni feeling ho na yire ne betete ye fa ne ho so oba no besu e fa ne ho because aware ye ne awoni wo kunu etna se adwen abom afa adwen abom esusu abom ma se mo do abom be se mienu miensa no bema hwe ye wo ba no befem hwe nisi a oba no bete hwe atete a iti se ye de ye mfa no se ye kan atiefo tie yen oba woni ni kunete a oye ono nko a ene obema ananso obema ne yire nete eye ono nko a na omote aware ase na omo ware sa aware fo nye se omo fa ni se de ye keka bi okose no ye ka ware ankasa se de omo live nete ye ene obema waware nan num nsia ye wi se de sa mai ye kan ye ka mama no because ye kan esanse ni kro ne yire no me ye miensa nan num nti oba ni si a wote na nyasam ketwa adintia onya ni kunu mpo no ne oni na di nkomo onye ni kunu na wanya sa feeling na ya ware mu sesa ne yesesa gu ye ho so se ye ware nan ba so ba no benya bema ne se mi kunu no ne share dodie mi nti ni sa ware dodo no etumi man ne ye den enya sa de na ware nso nyame de ma ye no eye ne yesesa oba no onya ware no mu sa nshira no woni ukuru nkita hudie woni ukuru nkabomu woni ukuru chese aware ye me hu se de me sin chire no ba se de ye kan na ni no me de me ne sa anya adwen me da se ajia o se awale dodo ne nye go to from the Bible from Genesis awale dodo wo se ye wo so de ne ma awale dodo ne ye Genesis na o ko tu se Nyankopon ba ba ko ne ma be ma no wa mo ma mienu eno na nche se Nyankopon pa aware mienu obi wo ho na yere ya baako enso pressure owo mu no kora obi a oware ma mienu miensa kora na so mudwu no kora den esene sa obi wo ho na yere baako nso ni asundwe John eno so ma me one ebi ni ho sa obi wo ho na yere ya baako enso so pressure owo mu no ne pressure no nsesa nyame adwene me kwa che sa wo dia wo ka no Nyankopon pa aware sa wo dia nsesa nyame adwene kwa da chapter 4 me ya no ti sa wasem ti wo dia na no enkobusa ne kwhye sa wo na wo ni kwhye ne busa da bi me se eyade mienu aware no anya bone kwa da chapter 4
Sada no emi aba som be so beri ma ba kumu aka atwe no say ye bedi ye nankasa eduane ahye ye nankasa atade nia ehiara ne say wodi wudin beto ye nso na apra ye eniwu efi ho 90.7 FM so manso ana be kwa so be ma ba awale dodo na man be doso ena oba bi okoro mo ti be ma tenaka mu ana obese be ma no kora odi ne number ye de efra no onya no go okoro mo ti mi to be ma no force esi da bia na de na ye no na fe ma ne mum ne koka se ma no na doso ukọ asori dem ma no doso wiase nyina di adanse se e ma doso se me obi akọ aburo chire onya aburo ni ba aware ni ize se ne se bibi ni ba be kwa konya aburo ni be ma ye de aware no so enti ye nya matie fo no mo abejeje enti mi de aware amienu de enya bone aware amiensa enya bone aware na enya bone aware amienu nya bone aware amiensa nya bone yo abusuan mi nton ade emra na fi ye me bi ahoma ne ntume na ye hwe niama ne we help you and papa to so what ya to man abusuan bishop 75 ye Kumasi mom ade hye market achi ade bi akoye jewelries utu bi akoton de wa wusu no fie maako no bo homode anse wo de beko na wo de akoma abi na wa ma papa bisi ukra 5 cedis ubenya che a empopo na wa yusu eni na edwa go TV ne so no ono kwa ne wo ba wo de dono ene ton jewelries na eye papa so eche upebi a wo pia pebia e de bebro 0598 585219 and 0554 304 135 SOMPA achede enso guso ya yes right adofo se bronya yibe ade bi e wo nsem sisika semon sanwa betimi de abedaye na wona musumo krani anajankari didia inakopon so di munshapa ena ebe mawo ipacho se sika fatu ahumeiso 0598 559 802 idi ebeba na yetara 1 media na ono so odi atoso na winame etumi so aba show mepacho 3A co capsules yani edi 3A eba 3A eba center for edi 3A co capsules no aba sisi ya de obi wo ka no dwe o ya tofa wa chia eti se kia lodu bidi a efro popo no ogene wo ba bia enje ayemutim echa awo ununu bi eboa ma unya free vows papa eya frɛ wom 0546107107 21st clinic say we are the sciatica experts 15 branches across Ghana ye bo adwuma oto asentie ne twetwe nsa man je won anyi kokete so awuntime na nyame ngina isi one time suro kujichew diabetes tia wakono die ngina nwumire tumi se komdo pa so kudidi ewusuro fako 21st clinic na onhwe emfa emam Kumasi wo hwa overseas ye be afa radio bo ase cancel cortis court junction and afi techiman ye wo GN bank edan dada no so emu enkransan so yigine mu dendenden Accra Dome market so eho ene yibutu 0540311311 Courteous Marketing Agency and a day Mizo fruit drink. There were 2 flavors. Ediaba ejama so mango drink and a mixed fruit drink. And you 5G energy drink. And we grape, guarana, ginseng, grapefruit and a green tea. Be a more day. Energy drink be one man I would die de one. Na woduma no wani asensene ntumi na we de ebema wa hode ma wa yadwuma obere so se obeda nso obeda kama ama ho atumi ato mizu uye ye wo topon wo jawade ho tel na odi wa wo de bi wa sa no krenie ema wani mu benyam ema niam nyina nso tumi konkan ma SOMPA the station be mu kwa unsabeka bi 21st branches awudro ni nyina mo so okwa unsabeka bi for just on the any brand show we ya tesimu ya ye kro na ye mo de wroso emfa emma ene dwumadie I Reverend Grace Safo friend Destiny Mama Overcomers Gospel Family and I am Mizo Rasrach on also all the way from Kumasi and I want also abeboa dwumadie ye kwa o so 0598 994 994 0598 994 994 mpacha obasoa
na watwe ho afiri wafidi no ho wobɛyɛ dede saa ɛnkyɛ ma so bɛsi nti me so mpɛsɛ ma so bɛsi ma yi wafiri so tiatia yɛkɔɛ ni. Hello. 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 To suya ma eni. Udini baby akasa free. Be careful for hello. Hello. But udini baby akasa free. I'm in person. Yes, you. If I saw Master Milan say, say, yeah, I'm a softener, or yeah, the moment so young who said in your home, a bonade, or young Chia say, and can you go for Mammy, and a man Adam at the Tama, and call them a Pierre warrior, because I saw warring you at the time. Now, there is a better channel and say, okay, I fear, I will true, and the man saw our to draw a buy. The said, come on, you want to know. When you give me a back, and she has said, I'm a bit for phone up, a bunch of the bank. I mean, the sense I also have Boniana. Because I have said, I'm a call, I want to do more. Hello. Hello. But you didn't baby akasa free. But you're only not of the district. Yeah, call. Program, I get now, oh shit. Program idea or you'll be almost a back with which ya no one about so far. I'm so afraid that more than another can so. I didn't know Kaya so. Me patch you may dear ye, no. O fracture a waging, and may I waging say, oh, Baby, dear Tem. Dear Walker, so on any yadjan and yadjing. I jiano now in the yadjan and I do your waging, so Baby did ya Tem, so I had your me catcher on. Ubeda Nigeria when you grown Yediwa. Nipana, what you want to be, I wouldn't even deep bread. I was saying a daja or Baba Boamia show. So on any yadjan, mammy, dear Tem. Hello. Hello. We didn't baby I can say while I do one now pa fine many ajay but while I do many you many say and mammy dear Tem. We didn't baby I can say free. Hello. Hello. Hello, and council didn't baby I can say free. Begin your lesson because of your card. You, yeah, you are part of my Ghana. Ajaya Michelle. Gyedie say imagine that mutuno a Juma servant here. After they said in National the future simple. Namaka regarding share last time no can you know idea the part of kind of our rear I can't worry. But Ken watch some kind, yeah, to focus on yeah, to 40. That's what Ken war, if I will catch a Christian, you may worry me. Yeah, that's it. Hello. 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 Who did baby I can say free? Hello. Who did baby I'll free through? Yes, you. Hello. 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 Abusia ubetimi abadwumade so 0598994994 0598994994 Ibi amai usu betimi wadwenkyere no aba na 90.7 FM enso ede amount na aye kama de wo fi sa wala dodo ne ya aye enya enye mediative. Hello. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Hello. Eja yete won ka kasawai. Yeah, good evening. Evening. Yeah. Hello. Hello. Machodin baby akase free. Kasafi Somaya from James. Yo James Yakubu yankoe. Topic na fine pa. Na we know akoya to say different form yenu.
And a discusses are a. Be a defending the faith. Yeah, we can wait, we can wait. This is a Sukuru, Babu Musa, Emra. No question. Jinama, I say, Omutia de Asiano. Na maybe a Christian. Na fi, Gidi say, our Bakupana, El Babu Musa, young one. You also need Gyedie Ne Sen say. I will go and it's all our good. Simple. You don't get it. And I'm an Eden, Abanesa. Now, seeing a Kutababo Baku. You could have Babo Baku and gain a bit much as a preoccupy. That's it. Hello? Hello? But you didn't baby, I can say free. Good evening. I'm watching because every month. You. I was away. I guess no can here. And then the people. So, then checking here. And then, Mamma, you worry about now. You worry no. If you denomination, the man who is Christians, you wouldn't them. It's our good one here. Sana pesoche. Yedasi. Yedasi. Mongwale munyere mo. Family nsaka yero ho. Beboa. Na wo 16. Hello. Hello. Udin baby akase free. I'm Pastor Alfred Koko. Yo, Alfred yet you. Program on Pennsylvania. Yo. Eddie Awaya, the bombing said, Mano. Things I wanted to go there, a power. Can you know what I say? Oh, let me know. And yeah, while it says, while it says, Beboa. Hey, hello. It's you. The tendency. Samawali Baku. A Mali Pigo. About you or no, that is by morning yet. I wouldn't be a woman instead. Do one while do one. And now was 17 or more they can. Anyway, becoming we want us a minute koda. Now I'm penny. And see, on when him say, Bakuno and it's in a cradding. So bet to me a feeding. Boba Quaco fool be Baba Sena Brabo. 1 Corinthians chapter 7, verse 1. Or Baco foul be Baba and no yet was them. Bakuna on it's a crown. We just can't tell the enemy. It's Omoka, yet in that. And the cow around and Kawalian and Unquania de Wally. 1 na 4 cars said, they are or baby not on water, they are not a baby not on one look, you look like on water, they don't have a bama. On one, I use some more, and the poor crank as a bama, what about? So, in the 1 Corinthians chapter 7, verse 1, as Anticata say on water, a piapim so on one casa, such a man or cover and one casa what the uncle for obedient. One throw and no sanship. I know the one tranship. Me support to me support to now bet me or sika. A mad do Mukramophone yadi limit to one mamma for. But a Christo Nino Bewali Sisia. What was Scar or Bewali? Ebima Wali Bebu. Ebimu to me Walite. It's what it pan was Scar. No Bewali on Walite. Walite. Hello? Because a man at Rossum. We didn't baby a cassette. Yeah, kind of funny. Hello? Yes, you. I'm Pacho, you say. I don't know any yarding. Oh, and then who should cry? And then the nine. Now I let my bed to phone. If you have 4 black, we are singing a cry, you control Nipado. You control and send Nipado to your doors. Yes, someone while it says Ramu will be a wait. Hello? Hello, did baby I got every. A man there to panity. Didn't baby I got every. Make us free. I was saying, what's in Katanga? Yo, it's you. Within the quasi. Yo. Pacho, Adia topic now, or can
Was some now can see the agro series and also I cano, a mother do our no. Say, yo, boy, that's it. Yes. Hello. Boaunia, only answer a bow, and only a while do on you, yatse. I mean, hello. Now I am called your name, yes, a boaunia, the union so it's me a bow, and untina our dodono, a ye good. Hello. 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 But you didn't baby, I can say free. Me did it free. I can't tell you, where I go. Yenty away. Many had me. It sounds Abraham. Send away Monia. Now, what do you know? Abraham say, what do you know? What will I say? That would have now, what do you answer? Fayetica. Na boy. Emma. Some man draws for big count. Na MY. Why? For big count. Or also by Walibia. Hello. Ujina Suzu. Hello. Mobaswa na makasa afeya se ugina phone so wa hijack line no unso a wonkasa wa bia TV na TV no ne yetie so asem obi hello 0598994994 0598994994 boachiwa ya se yini so WhatsApp call bi enso ne namusu ho edeba na yenkweni Sako ni bi ma yenko amakasi so na yenko WhatsApp calls ni bi aba o free Gyedie Ne Sen SOMPA mo ye ho adwuma omo de bi a omo so omo obi ka ese mo makwanya no hello ba chodin baby aka se free Gyina ye kakra ho mani twetwasi Vivian etio Maybe I say, Jonas Station. Onyanko point, a black man fit, a get for a bar. Banka for the bomba. It's our reduction and yet. Yeah, that's it. Hello? 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 My children, baby, I can say free. Good evening. Good evening, no. Me hoye. Me gina jana the program now obi ko na me moderate show no onu nipa ne person no be kire me de esesa me ya. What do you expect me to do? Masa, some be fa call for na me de me nkomani. E me kire me de me nye e wo mi show so. Yase assembly ye mienu awale dodo ne ya wo fra awale dodo ne ye awale dodo ne nye na me kofa ma me panimu enfri obi baby ma so metena program so ense na da age se de age ani to fri kumasi aba no na me fe na me di atem na me nye di hyew obi di age ana tem me nchema no sa na be di sofo ba no so atem me nchema wo twa na wale dodo ne ya kwa wale enye so a na me ma obi akwan e medid obi atemu so ni so ti so ni pakwa no ye indiscipline enye me so so a hello what's up call hello Pacho din baby are free hello me pacho ye tun kakasawai Hello. Oh, what's up, call them far? Mommy and call you know. Hello, Mpacha. I know free Wadauroma. Hello. Yes. Hello. If I just not careful, protection for instance, number 1. Yo, Yanko. Yo. Mommy, you really now. So, what is that? Prophetic, idea of it. You soon. Minia, your mama, your boy, idea about it.
your boss, ma'am, about. When you're the 10th hour, you go to any. Now, the 10th year, I get something. So, Nanam, what will be my people now? Abraham, what is it? Jacob, what is David? It is the Prophetic. David. Otherwise, be actually also free to be cool. I will ask you, if I am find a bit in castle. If to be in the cocoon, not funny. I didn't want me. If I didn't want me. So, and also, yeah, and but I see a young music. Bible, a bomb, Christian, you want to move. You want to move. You were a young person. You were new form, and you were Christian. And this is so many dear. Said Christo Mra, Piano. God shall tell the chapter 6 that man, 90.7 Lord in kind of. I told your mom, what for? Dear, you send it. You can't be there for work, man. I want to say, why? Or be all 1 year. Now, what's the vanity? What was your man? And only a friend I was saying. Sir, what's your body? What the time for putting her and young one you. And giving you that's I just saw a bit of funny question as I do. None there be also a bearman for a year. The word and penano, a young one in a country, dear, but while in the dear. One I'm in Pacific. Penana, mempene, or one who know so my mempene, or Koyon, why they are made no iron, nor do I be fee. And penetrating any, and mamma, what about I question, they say, Okofa, leading a chicken, and I was say, our dear, what do our dear, but while in the dear, simple, and I'm a person. Hello, school bank. Hello. But you didn't baby, I can say free. Thank you. Mr. Program, I'm wearing in Yajamupa, Mebo Ajabas. Again, I just cannot final clear. And Mr. Nature, our Dudoni, and say, Islam, nature, or Dudoni, and say, Yangupon, when you nature or Yenisa. Any saying, say, I'm a worry. My poor Bako, the condo Bako, my worry. The condo back to tomorrow, Yakupo question no worry. And so people are to still about you. I am a yastic. Hello, Baba, it's you. Hello. The person yen ni paya watching. Enti awale dudu and the see a jama manu kwaya na mo mo freno munye honest to mo ankasa mo ho senti obi wale dudu a wo je jama mo eni go bia asema yen nyina sie yi ano senti obi be wale nan a wo sema wale nan menya kokko menya tuntum menya kese menya tiete enti me for ba bia bia mana but o mo wale sa twempra eje wono me mente ase wa wale nan wo sa wo pra tianya ne sa no se no hello enti no let me fa me ka se menya kokko me obi pe kokko pe tuntum obi anya kokko anya de nto so de ne to me wo sa twempra tianya de hello udin ba bia ka se free 90.7 FM the channel say mukia yamami what I want to do ya pa the entire said I want to do ya no the to me who say I am babu no ta you know what now when you say the engineer you are when na dia o be ko he be you ko be ware and ma ba ko say I have a ho any o kro ni mani ya babu no ya di enti na e wadru e na nyankopon actual to say there might be a way for heaven. Okay, worry, I Bible said you are the one. Hello.
Hello. Bible, my grace, say you are the Bewali Madodoa ama Mema. Because that's the Bible, so what's the crowd in you? Having our lady anyway. And she knew the Wali. Papa Penso of every time I say Bewali Maya. Oh, okay. Say you are. As I'm not kind of sister, hello. Good evening, baby. I can say. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Me who the ye? Also where? Oh, already Adam. Yo, edenya me ase. Ah. Tia no ana obebusa ye. Hello. Me got some party. Who so papa odin? Me did Abdullah. Yo. Kumaze. Abdullah etie o. Na I now bidaje who are you no na mienzani na waja jamambo ana ka me pese bidaje who are ba go so a etimi ma waja jamambo ana untimi nya nti enfa obi megina so se awale dodo no na ma obi ja jamambo nipa no ofre no na no ka se obetwe mpra de o wale nan a wanya kokko wanya tuntum wanya de ne to meawo wanya de ne to so but obi eti enu ti na misumi busa no now make the point the ba wa mana you nyame na me fa course no pacho nipa ni bebre gina so eti de o fa course no o he na wo be ye long wa wo ato atwe baby no afa ofro ya mo program ya no odin yo no odin pa so ayehye ti se wo ba ye ya wo be ka wasem ya wo hwe so nkan ya wo hunu se ya na se nye ye be yi wa firi so ne afa ofro. Hello. I want to one is yet, and I yet. And no, oh, free. It's a TV. Hello. But you didn't baby, I can say free. If I'm not free at the room. You are quiz, young quay. But so. Pierre say, oh, it would be a full to say the son, the money, I can say, our doye. By Sankazongo from Bana and Katana Waro with the son, Ebeka, the Kura, Bravo, Brevo Demo, Sir, soon almost should be a bad day, and I say, I'm a pacho. Eh, sir, you say, Obano, T, Bopa, the Tia, so Munkan, the Kuran, the Abana say, me, there, and I'm saying, by a penny, sir, and that's how I'm doing it. Not just I'm zongo for man, yes. In Kazamba and by the bet, in Kazamba and by the bet, not can occur. Womanka, Zongo for Monka, with a man Kazongo from Baden friend again. What a demon, a friend comes by. They say, man, one friend here, man, to so many you want. They say, a toast. 7 minutes yake, a man, one friend, because a man a buyer. A man be my buy you free so a man fre say I will do one a year and I say ye penocrano ye pemani binya kukudron cafe a year Niku wali become me want Tommy and near my kama nebi sunya kukudron cafe and ye bia miku wali bika and na ye penocrano it's a man and fre where be my you Oba fre hello Obatena Uyoba. Hello. Hello, Pacho, did baby I can say free. Pacho, make a free extra. Your frau say. Pacho, a friend Fati. Fati, we are bar, yet you. Pacho, I want to do one year. More, I want to do 1 year a year. More, make a tower and say, a way soon say, and worry, and don't worry. Oh, I was say, say, going to school be moved. Mo, you can say you now we are penny no. Pacho, they be me a kid to a mission to our
That's it. Hello. Me pato, me pato kusinyai. Your friend say. Me pato your friend is too much. Me pato awa dodo de enya kwa. Adai aya odai. Me dia me. Awa ni ya ma fom. Me papa awa man. Ebi awa dodo de enya kwa. Yo, o ma me toso say. Me pato ma me na first na bra won from me e funi ya bro no. Hey, na chese wo ye kra ni. Ye brasa. Ye mbume mabe. Wo ye kramoni. Wo ye kramoni pa ye friend Sumaya. Hey, mi ami ba Sumaya. Mo kwa so wa ti so to wa ti ma na wa to la na wa ruba. E don fi sha wo bu. Ya di an ko so ho no wonka. Wonka no so. Wo se ya pa. Yo, get that say. Sumaya, me friend why? Hello, Ibara. Pacho did baby akase free. Ibajo me kasa free o ti read. Me di Sharifa tu. Sharifa, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Awale tutu wana ya na enye. Ma, me pacho. Awale tutu ono enye. Adai. Oni pokoro beta say eye. Na nsi yo amu wo tie no. Wo di wen shepra. The one where the young hey. And yet, woman in a penny and now, woman in a ketuano. But I'll say, woman in a penny and a ketuano. So, let mamma get your water be farming. And I'm yet, your water be farming. And so, and yet, many nothing. Or ten or seven by a ticket, like office I had. No, grandma. Yo, yeah, passy be a musay, and a man in a bike, 2 men and watching about your young co, another lady. Or from Ray, Lady a man a Cassem. Hey, Semu, a man one a Cassemunu. Now, Christopher Mamusum and answer Matia Tomu. Hello. We didn't baby I can say free. Your friend say Ramatu our do yana and yet I do our do yana and yet one out also saying second wife. Hello? 90.6. As a second phone say, yeah, first phone say, will be a defending position. But you didn't baby, I can say free. Woody, hey, Naji Ade, Nasa only be queen. There be two bonus, what fun wake up. Hey, I just to find a work up. Hey, no, I can't come up on an queen. Hello, hello, hello. Good evening, baby. I can say free. Ramatu, I do na enye. One out also say. You mo. Yeah, Baba will be account. Hello. Hello, boss. Epemano. Hello. Dear, but you are made for 5 minutes account me. Hey, case na who so na a de a man who never casem no. Bimu said to my dido, will be as one my African so soon them will be so say, yeah, will be so. Hey, Nadia, mammy, let me show. Asem Benny, na make us a mamma no crancy. There be to be funny, honey, and quite pretty my few.
Debbie, me na me kasa, mama no kransi, o mama no si no waji me ba waso me museche. Me no me so me nyam bless waji a. So wani edin na oba ya, me so me ni edin. Na me di yeso no. Ba Debbie dia wo ye na ye too much. Do akin kai Bible kwa ko bie na no, wo de ne ngawo. Adan wo sere. Eti show no obi ankasa wo so. Ebusia me di ya me di asi. Wo de wobi a kanedie. Eti wo de obi a magina wachi. Wo tumi nya sada. Ba obi kana obi sere kura o sare no wasre e to obi asre mame akwala yi waka dai aji anya botre eduma na wafa to ho so no e se unya botre na se wo ye quick temper to bo ase na nye ni panyina wo so be ye TV so adwuma ni radio so adwuma nye ni panyina na no be ya adweda the way out to person obi afra yen kasa wa to fo ye no wo nya ni saa eti se ko ba bia to bo do ba ka Bible kwa ne kontoka wo ni akra yi kontoka ajia na botre nya na wo ya ma na ka kire baba obi si aye onu na ka tan sa o si enye ade anu to an ka sa enye na ja ja o be so obi o ba ka sa enye mami Bible reader o ka say ade anso ni pani se ye wo so so se enye na ke bu fu ye no kura ti se wia so ko papa bu kura no bu mi ade tie sompa abusia ye the west why de be sia na enye sie no enti sabre ye de asi yapon ye nyina ye tie sompa Hey, onuadofo, enti de wo ken, sanetie ana. Petro ngoma etosumi